Hayırlı kış, isenmisiz. Hürmetli, kadirli tuganlar, dostlar, hürmetli tomaşçılar. Ayı, koygu halk sözü bilen etkende ağaç başından tövür, kişi başından edi. Ne көп yıllar bu jırlarımızını üz etip, yaratıp, kabul ettiniz. Bizge siz onatlar koydunuz. Alkışlarda şatlandırdınız. Biz öyle yonadan yona jırlar icad edip, jırlarız. Sizin içinde, benim içinde. Bu ise Nefisani yoqtıydı iske alır. Hazır men şuşa kişini alıp barar için ihlas көңілден шақырдым ижад достарым. Башқұртстан радиосы Yoldaş kanalı радиосы алып барушысы бик көп жырларның авторы, популяр композитор Зифа Нагаеваны һәм ижад достым шагыйрь Марат Кабировны. Рахмет әйтегез. Hayırlı kеш, hürmetli tuğanlar, kadirli dostlar, tomoshachilar hem radyo tomoshalarımız. Siz yaratkan, o'z etib qabul etgan hem ko'pma bayramlarni birga o'tkazgan, ulug' qayg'ularni kechgan do'stlar, bugun biz sizni birga sayohatga chaqiramiz. Hayırlı kech. Halkımızın sevgilisi, aramızdan ifratlikte gitken kompozitör Nefise Hakimova'nın yaptığı istedigine bağışlangan hatır kişisine şulay kömekleşip gelgeniz için rahmet sizge. Yaratkan, bütün Müslüman dünyasına bizleri tanıtkan, talantlı, көренеклі сандуғаштар композиторларымыздың ижадташ достары бүгін сіздің қаршыда Уфаға жиылды. Жыр дүниясын алар біздің білен бірлікте сізні сәфәрге шақыралар, бірге ойланырға, бірге мұңғанырға, бірге уянырға.
Rızvan Hakimov. Ey dostlar, sizge de bizge de turmuşning muzalарын, ağır dağların görmüşe, şatlanışıp yaşarga nasip bolsun. Hazır sahnemiz türüne Tataristan vakilin, Yarşalı'dan kelgen konağımızını çağırabız. Karşı alırız, Tataristan'ın Atqazan artistkası Güldaliye Hayruddin'a. Güldaliye Hayruddin'a.
Hayırlı kış, Ufa hayırlı kış hürmetli tamaşaçılarımız. Şunlatta Ufa sahnelerinde шығыш ясаманға көп кенә yıllar ötken iken, әмінә нинди моңсу кешәдә җырларга туры килде. Нәфисә һәм Резван белән без 89 елда башкорт һәм татар композиторларының фестивалендә танышкан идек. Шул еллардан бирле инде без бик якын иҗат дуслары, гаилә дуслары булып яшәдек. Уфага килсәк, туганнарыбыз булса да, туганнарга тиз генә кирип чыгабыз да, Нәфисә һәм Резван янына ашыга торган идек. Алар инде Шалга килгәч, әлбәттә безгә киләләр иде. Ләкин менә шушындай зур кайгы булды. Шушы кайгы булыр алдыннан бер атна гына мин аларда кунакта булган идем. İcadi planlar kırdık, yol итү planları kırdık. Jırlar bildiler mena яңа jırların. Һәм инде Нәфисәнең үзе jırлаган ике jырын ясаган идем. Нәфисәм әйтәм, рөхсәтме jırласам? Jırla Дания дип, тагын менә яңа jырларын да биргәннәр иде. Һәм шуны әйтәсем килә. Бу кичтә Нәфисә безнең барыбызның күңелләрдә исән чакта кебек шат күңелле, көләч йөзле, кунакчыл, матур булып истә калсын, үзенең җырларындагы кебек. Хәзер инде аның тагын бер язган җырын башкарасым килә, Васима Хәйруллина шигыренә. Нәфисә Хәкимова килә, гармуннар уйный белсәм, сезне җырласам идем. Gülgeniye Xayrulina, Gülgeniye, Tataristan. Резван һәм Нәфисә. Нәфисә һәм Резван. Күпме сак кына сәхнәләргә җыр дөньясына аяк басырга әзер булган җырчыларга канатлар куйдылар. Сез аларның күпләрен инде дуслар беләсез. Беренчеләрдән булып чын горурлык белән әйтеп үтәсе исемем әлбәттә Айдар Галимов. Аннары Фәнис Ганиев, Флюря Мустафина, Ришат Галиханов, Марат Шәйбәков, Гүзәл Әхбәтова, Илгиз Закиров һәм башкалар. Шундай егетләрнең берсенә сүз. Сәхнәдә Салават Әхсәнов. Бу җыр кадерле дуслар Резван Хәкимовка һәм аның гаиләсенә багышланды. Резванга һәм аның гаиләсенә Ходай сабырлык бирсен. Хәзер яңгырашак җырыбыз. Резван миңа махсус язган иде. Мин беренче тапкыр башлап җырлаган идем. Фәнис Гәрәев сүзләре, Резван Хәкимов музыкасы,
Gütmesin, gütme, üpkeleme. Yazmışsın yollarıma, kaybolsan bir yağışı, ömürlerim uzaşılay, zincirlerle odaşır, gitmedim gitme geleme, aradan Salavat Aksanov. Ufa Sanat Училищесinde оқыған чағында Зülfiye Nefise yanına bir yaş gelip yürü. Ana özünün en yakın ahireti etip göre. Ortaklaşan hıyalları, söyleşir sözleri bitirgan idi. Nefise hem Rüzvan Hakimovlar icad etken jırlarını da en birinci olup efirga ulalıp çıktı. Şulay etip sahnemiz türünde Kazan konakları. Nefise'nin en yakın ahireti Zülfiye. Tataristan'ın ot kazanan artistleri Zülfiye hem Javit Shakirovlar.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, якташлар. Мин үзем Ризван белән Нәфисәне 20 елдан артык беләм. Һәм менә аларның дүртеле районнан, Исмаил авылыннан 2 балаларын җитәкләп Уфага килеп урнашкан гына вакытлары иде, еллары иде. Һәм менә мин Нәфисәне гел яхшы яктан гына белә идем. Ул вакытта әллә ни танылган композитор да түгел, Ризван да. Менә 93 елны иң беренче Ризванның «Бик киш кайтам» дигән Әлфирә Бикмәтова сүзләренә язылган җырын телевидениега барып ишәүләшеп яздырган идек. Ул көнне безнең өчен бик зур бәйрәм булды. Һәм без хәтта кайтышлы Ленин урамындагы Родина кинотеатры каршысындагы салонга кереп фотога төшкән идек. Һәм бик истәлекле булды. Һәм шуннан соң дәртләнеп киттек. Ризванга зур урамына барып, кызыл концерт баяны алып кайттык. Нәфисә белән кытыртабыз Ризванны. Ризван инде кирәкме, инде ярар инде дип әкрен генә. Нәфисә бит ул дәртле, яна торган кеше иде. Ул йолдыз һәр вакытта балкып, авызы ерак булыр, күзләре янып торыр. Менә шундый көчле кеше иде ул Нәфисә. Ул безнең арабызда һәр вакытта яшәр, җырлары яшәр сезнең күңелләрегездә. Һәм ул бик яхшы хуҗабикә иде. Ул бик тәмле итеп, нәкъ менә авыл мичендә пешкән тәйекмәкне Уфада безгә пешереп ашата торган иде. Тәмле вареньелар алып киләдер үзе җыеп җиләкләрне. Һәм менә әле сез тыңлаган җырны Якуб Калмый, Ризван Хәкимов музыкасына язылган «Яшьлегем моңнары» дип аталган җырны да язган вакытта Якуб абый килеп
Нәфисәгә гашыйк булып, Нәфисә син шундый шибәр хатын, синең кебек шибәр кеше дөньяда бар микән дип, Нәфисә дигән шигырын язган иде. Һәм менә хәзер җырлаячак җырымны да Нәфисә, Зөлфия, син бу җырны җырларга тиешсең дип, моннан 1-2 ел элек кенә биреп җибәргән иде. Ризван Хәкимов музыкасы, Марат Кабиров сүзләре, бәхет сире, барыгыз да бәхетле булыгыз. Татарстаннан келген ijoddoshimiz Zulfiya Shakirova. Jырчы һәм юморист Javed Shakirov. Зур рахмат достар, зур рахмат. Менә мин инде Нәфисә турында моңсу сүзләр сөйлисем килми. Зөлфия да әйтеп китте, аның шат күңелле икәнен. Әле моннан 10 еллар элек Казанда цирк бинасында беренче тапкыр Татарстан һәм Башкортстан эстрадасында үзешчән композиторларның фестивале булганда, алар инде концерттан соң безгә кайтканнар иде. Ул вакытта Уфадан шулай ук гаиләләре белән сәнгатьтә булган ижад итеп, янып яшәүче Роберт Тимербаев Фәрида белән бергәләшеп,
Hem de Rizvan Nafisa bilen bizde konak bulup oturabız da şulay konserttan soň analiz jasao degen nerse bar bit. Mine şunda Nafisa silinde Rizvan'a mine de Rizvan tigi jyrda mine bulayrak etip jyrlarga kirek edi. Mine bu tuşun bulayrak gitmedik mi? Bu ayet bilen nişikdir şulay süýleşip oturabız edi. Bir kızıp gittik. Bahas güçlü. Yarar indi Nafisa mine de bir kowup keleme mine normal eýbet buldy bit. Eýbet indi. Juk mine bulay tuktadyp bulmay Nafisa kızıp gitdi de indi. Rizvan mine de Nafisany tuktadyp bulmay. Sen mine de eýle bir ubebe alaly, ubebe irininden. Ubebe algany Nafisa tuktadı. Mine mine de Rizvan bilesinmi? Mine de ubuşuny irler uylap tapkan. Hatın kızla mine de awuzyn başkaça tumalap bulmay. Mine şonday kişiydi. Anlara mena taganda bir bäxet tätidi dostlar. Nafisa özünün repertuarından özü yaratıp jyrlaytyrgan Rizvan, anyň küýün, anyň şiiri ýollарын Marat Kabirow ijad etken bir jyryny mena öz gollary bilen jawit. Mene bu jyryny sen jyrlasaň maturrak bolar diýip mena bergen edi. Hem men bu jyryny bir rahatlanıp jyrlaýym. Hem menim aýtasim kile Rizvanyň da ime jyrçylarga bergen iň matur jyрлary arasynda iň matury şu jyr. Işanmysyz, mene goşalyp alabыз hali. Biraz siz özünüzde aşanırsınız. Mene bir jyrlap bitirgeç hali tagyn şabaz yapsınız. Şulay bit. Eýderiz hali ýigitler. Marat Kabirow sözleri, Rizvan Hakimow küýü, sen meniki gidesin. Döşmisen, kilmime ser birsen de, bilmesen de, seni mineke girmesen. Ser birsen de, bilmesen de, seni mineke girmesen. Marat Kabirow. Marat. Alkışların yoldaşı siga. Rahmet. Nafisa hem Rizvan Hakimowlar, yazıcılar, tül ustalary, şairler bilen de ijadi beýlenişde ýaşadylar. Köpleri bilen gaýla dostlary bolup, şatlyk kaygılaryny birge geçirdiler. Şunday asıl zatlarımız sizning aldyňyzda, görnekli şairlerimiz Fenis Gereyev, Kirpi Gereyev. Hem Başkırtstan'ın halk artisti Velid İlimbetov.
Nefise Rizvan bilen birge 20 yıl boyu kaynaşıp yaşandı. Biz ular bilen birge Başkurt Devlet Üniversitesi'nin Filologiya fakültetinde bir kursta okuduk. Ular Tatar gruplarında, emin Başkurt gruplarında okudum. Üniversitede birge okugan vakitte bizim fakültet gürlep tura turgaydı. Çünkü Nefise Hakimova bütün talantlı, heretli studentlardı yiyip, şep, icadi kişiler ülkere turgaydı. Bana biz okup bitkenden soň bana bu tradisiya Nizip'te üniversitede yuvalı bırak kaldı. Çünkü Nefise Hakimova bu arasındaki ut kişi, ut student mağayın başka olmagandır da. Nefiseler bilen bir köp ortak bayramlardı birge karşılandık. Her vakit aralaşıp, gürleşip yaşadık. Hatta bir nese tapkır yanı yıldarda da birge gelen vakitlarımız oldu. Bizde elbette Nefise hem Rizvan bilen bana beni şulay icat da beylemi. Ular bilen birge bir nese yer icat ettik benim şiirda. Nisiptir bana hungu yıllarda Nefise hem Rizvan bilen bir hirelirek aralaşa başladık. Yartı yılga bir degende şulay hirelek gine buluştuk. Ular üzeri gastrolga sılıp gitti. Min üdümden kılık bilen melek dörküm bilen ikisi yaktaga sılıp gitti. Bana şulay hungu hüyleşu bana tüvel bir yıl elik telefona şalgayna. Nefise mine şıldırattı. Verit bugün güne birge kilip gitteri. Elbet Rizvan bilen de hüyleşu oturduk. Verit bir de kilbeytip Rizvan da upp gelemedi. Hadir Rizvan maşinasını garajlarına koyurga sığıp gitti. Hadir kaydı bitti. Kilip yer üstünde yalan şiirlerim bu alıp kilitini. Hiç bileyden Nefise, şiirlerim da yok. Şiirlerim bulmağına kiliti. Meydem kilanmayım şu irtege askın yaktarına gastrolge yiyinam. Kaytkas da kaytı bilen kilemdinim. Endi min kaytuğa ağır haber kütüp durayım. Hem min dürtülüge Nefise bilen hoşlaşırga bardım. Bu benim için bir ağır buldu. Hem bana sonda barbağanıma nisiktir eline bir kıyın bulup dura. Eli bana benim bir şiir oturaldıran bir eybirgine eğitim etem, benim özümden icap kişi bulgaydı. Nefise Hakimova bana o şiirde bana bir yıl yaram dedik. Bik nok yarat kayını. Eli de Nefise'nin ruhu bunda bilgiminen, ol bizde iştelir. Şuğa göre eli Nefise nisiktir bana yaratıp kabul etken şiirde okup öten büyük oranla bulur diye bileyim. Talant yanlışı. Bendeni tigiz yarata, Huday dünya yüzüne. Dik her türlü yazmış bire, her bendenin üdüne. Vak yendi yolagay ide, yaki olagay ide. Ortasanı yunsil ide, yunsil hem günsül ide. Talanttın olu yenine mum, hayal, ilham hala. Garip sistem ala talant, abdurap ala kala. Ağır bilem, dik ukenme, dünyaga tuğanına, kim gayipli bütünlerden moğlarak bulganına. Urtasalar bezdelisip yaratın uylap kara. Dünya bit urtasalardın planı menen bara. Ulardı gayiplemeyip, ular da bezdey elem. Şulardan idilip ütken umur derdine erem. Urtasa ul ya umra, urtasa ula durge, dünya tabuğunda yanıp talantlar gide hurge. Urtasalar eyteyken ak eylene karaga, ak hıyaldarın karaygaz, kan havla yaraga. Karanı aktif etmez biz, tınhak tınır indi. Bögülmez biz, kagılmaz biz, tınhak tınır indi. Velit ilimbedir.
Arkadaşlar, men bu kişiye mahsus şiir yazamadım da. Bularni aytganda Qiziltamda Nafisa xonim bilan Rizvon abining ijodida men o'zim de doimiy yozib borishga tirishdim. Butun jurnalistlar ularning ijod turmushini yoqtirib keldilar. Qiziltamda doimiy o'qigan kishilar borisidan bile xabardorlar. Kim oldimni o'zini o'tkasin degan guruh. Shunday maqolalarning birisida men ularga Boshqirdiston Respublikasining Atqazon madaniyat xizmatkari ismini yo'llash masalasini ko'tarib chiqqan edim. Lekin bu murojaat borib erishilmadi. Oxiri Rana Valid og'ay so'rab o'tdi. Ona kishiga onashiladi deb aytdi. Blognotimni qaraganda bugun maxsus yozmam deb aytdim. 88-yil yozmam. Boshqalarni o'tib esinkilar bu kishiga ko'pdir darajada ovozlar. Yozlar kelir. Shovli gurlovlar og'ir sikrishib yo'limdan. Yozg'i sular mendan salom aytir. Yozg'i buzlar amin men bo'lmam. Jeylar yeter. Ağır sağışlanıp üzersin sen şeşek bulunma. Yalğız qoyun mindən selam etir. Yalğız narahat. Amin men bo'lmam. Kuzlar kelir. Uzaklarni üzgüş tavuş kelir qışlar yolundan. Yalğız aqqush mindən selam etir. Qanat qağıp. Amin men bo'lmam. Qışlar yeter. Senin uçlarında qorlar erir ko'ngil jig'oning. Terazamni o'g'ib olar salom aytir. Chechlarimdan amin men bo'lmam. Tog'in yozlar kelir, deb qaytmas shu yolg'iz oqqush ketgan yo'limni. Salom aytmas endi yozg'i buzlar, yolg'iz qo'yin, narahat men bo'lmam. İki tane dört yolluk. Sağınımını bilmezkeler, kuşlar soyramaz idi. Sihirlemegesindir bit, bulay sorgaymaz idi. Koşak göz görümlü jerde obaylaskan bir onu. Süykümlü suyap keledi, men isine düşönmün. Tamam, bir kelime söz. Men yaşatırmadılar, umumayın sürümde karşı. Nefse bilan Rizvon abining bir bilan bo'lgan munosabatdan endi hisoblanmış bolalar ekanini endi bundan so'rab o'tirasi yo'q. Siz ularni bilib, yaratib kelgan kishilar mana o'da. Ham büyük kumlar yaratib da deganday bizdan keyin yaratib da kirmaganlar Ulan tolu deb aytdik. Dünya tolu, respublika tolu, halkımız ağları şehirli tutturur. Men eşittireydim, olar bir-birisine bulgan ihtiramların, muhabbetlerin, münasebetlerin, bir-birisinin kaderli bilülerin vakitinde eğitip bilebildiler. Hem şular bilen şu geçirgen komisyonda baxtli bo'ladi deb aytasim kelar. Mana bizlar o'tiramiz, ko'z jamoati eri xotini bilan kelgan ko'p vaqtda ashurlanib ketadizlar. Boshqa bular. Motor etib yashaw, shulardan ustun bo'lib yashaw. Ona qadrlab yashawni bir-biriga ayta biluv. Zo'r baxt ham yo'qola turgan narsa. Bugun aytilmasa uni yutay kerak yo'q degan. Mana menda benim Alfiya kiyim, Olshiya kiyim, bir qish kiyim o'tiradi. Menda yozganim fevralning so'nggi kunida tanishgan shundan yozib qo'yganim shundan bo'lishtirayman. So'nggi fevral qora chechlarda
Ütәгәсен җиргә яз килде. Бер генә кич сине озаттым, күңелләргә шатлык, наз керде. Яз сулышы күңел байкады, наз булышып ярсып килгәндә. Тик минеке генә булсы диеп, шуларның шашып сөйгәндә. Еллар үтте, ләкин әле дә күңелдә син һаман яз кызы. Февраль карыгына чәчләрдә алышына көмеш төсләргә. Кайчак жылы сүзем кызгандым, ә соңыннан үзем сызландым. Ярсып килгән язларның биреп бетмим һаман назларын. Калсын иде язлар күңелдә, сүрелмәсен назлар күзеңдә. Еллар узган сайын язларын бердән-берем дип назларның. Фәнис Гәрәев. Барыгызга да иминлек, иген яшәгез, матур яшәгез. Мәрхүмнәр, тыныч калсыннар, авыр туфраклары җиңел булсын. Ауыр, кайгылы көннәрдә терәк таяныч булган исемнәр дә бүген тамаша залында әйтеп үтүгә лаектыр. Аларның күпләре бүген сезнең арада утыра. Менә кемнәр алар? Таһир Нурый улы Ахунов, Назиф Нәҗип улы Ахмадуллин, Альберт Сәхәп улы Надыршин, Альфред Нургалиев, Илгиз Барый улы Саматов, Марат Җәүдәт улы Нигъмәтуллин, Яхфәр Зөфәр улы, Рәис Әдһәм улы Йомадилов, Марсель Шакир улы һәм Агыйдел шәһәреннән иң якын дусларының берсе Филус Кашкулла улы Гыйльфанов. Бүгенге нурлы сәхнәдә Ризван Хакимов үзе гаиләсе белән сезнең белән очрашуда икән. Батырларча көннәр үткәреп ике аягында басып тору гына түгел, моңын, яңа җырларын сезгә бүләк итә икән. Ул бурычлы кеше Республика Кубатов клиник хастаханәсе табибы Илдар Муфаззал улы Ямаев. Барча шушы хастаханәнең табиблары, шәфкать туташлары, һәммә тамашачылар, аларның җырларын яратучылар, һәм шулай ук безнең радио тыңлаучыларыбыз сезнең алда түбәнчелек белән баш иябез. Бу алкышлар сезнең өчен. Кадерле дуслар, тагын да яшьлек яши сәхнәдә, яшьлек яшәр өчен Ризванның җырлары кирәк, Нәфисәдән калган моңнарыбызның дәвамы кирәк. Шушы моңнарның дәвамы Зилә Мусина иҗатында каршы. Сәхнәдә Зилә Мусина. Thank you.
Менен инде матур yaşalgan bit. Köp muyakты jırlar yazılgan. Köp muyakты yıldız kabınganda, köp muyakın dostlar tabılgan. Şatlıklarga balkıp şatlanılgan, ağırlıklar kilse tüzülgen. Jır şikilli balkıp uzgan gımır, jır şikilli erinip üzülgen. Bullay bulur deyip kim bilgen. Yazmışlarını mingetletle, aralardan davul uçsa da, yaktı ruhum kala yüreklerde yaktı jır kala. Üzünün yaktı munları bilen dürtülü yigiti, muzikant hem jırşı Radik Dinahmetov. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Atamның bir gülüydüm, anamның balaydım. Bu hasretke aciz buldum, sabır birsin özü Allah. Sabırlıkның savapların kitaplardan qarağanlar, sabır etken kişilerini şahitler deyip sanağanlar. İtuğanlar bilesizmi minim halnim ağırlığın, peygamberler sabır etken, sabır etip ecir algan. Sabır edik, sabır kullar sabır edi, sabır kullar sirat köprün isken jiller gibi güder. Sabır edik, sabır kullar sabır edi, sabır kullar cennet işigin üz kulları bilen aşar. Münecetlerim hiç bitmez, kağız bilen qara jitmez, yüreğim deyip koyga gitmez, Rahimim kıyıl Resulullah. Yüreğim deyip koyga gitmez, Rahimim kıyıl Resulullah. Münecatim sizge bulsun, dus işlerim dua kılsın, duaları kabul bulsun, Rahimim kıyıl Resulullah. Duaları kabul bulsun, Rahimim kıyıl Resulullah. Amin.
İşimiz devam eder dostlar. Tırmış devam eder. Nefise özü aramızdan gitse de, anın eli soklangıç devamı var. Özünün cermanları bilen halkımız kümünün yollayacak talantlı kızı var. Karşılığız, sahnede estradımızın ümidi hem kileşegi Albina Hakimova.
лично преподнести вам, Ризван Аба, эти цветы, как дань нашего преклонения перед памятью талантливой и красивой женщины. Спасибо вам за ваше творчество. Қадірлі туғанlar, достар. Бек зор рахмет сізге. Әттейін біздің жырларын өз етіп қабыл еткенге. Қайғыбызны бөлген үшін. Әнейбізні еске алып, вақыт бөліп келген үшін. Ол біздің білен. Оның үзілмәс мұң, яқты жері мәңгі яшайшак. Ben izleme sözlerine Rizvan Hakimov yazgan jir qoyim degan. Hozir endi annemning yaratgan jiri. Nishib borman, shulay yaratdi. Tona min
ижатта. Hürmetli tamaşaçılar, min Kırmızkalı rayonundan Nefise bilen Rizvan'ın şuşunday jırlarına mükipen gitip tımlauşı bizning rayonumuzning ismini min oğul apası ismini aytib turmayım. Zila ismi? Onlarning yaxshi oylar, mavlid oylari, bizning Nefisebizning sıllı, matur jırlari bizning ko'ngillarimizdan mangu saqlanır. Mana şuşa bağırsaklar barliq tamaşaçılar isminden, o'zimizning rayon isminden, Nefisebizning tor qabrlari keng bo'lsin, qorong'i gurlari yoqti bo'lsin, Allohning rahmatlarida bo'lsin. Allohning jillari bizning umrlarimiz bo'yina xotirlarimizda qolar. Bizning Rizvanimiz, Nefisebizning joni bizning orada, bizning bilan, u elida bizning bilan, mana hali tinglab turib bizni. Bizning ko'ngillarimizni tag'inda Rizvanimiz bilan albinalarimiz shulay davom ettirlar Alloh bersa. Barliq tomoshachilar ismidan mana bunisi bo'g'irsoq albina tutib qo'ying. Liklerge fayda Rizvan'ın isenimin balitsada yatkan vakitlarında dilegi bir şuşu buldu. Dirilgeç, mina şuşu moy tavuğu aşatırız diyen idik. Bir kadar yok. Mina şuşu tamaşaçılar, ko'pmi tamaşaçılar var. Bal qurta kebek. Mina şuşunda bal bit, qurta bit keres jiya, bal jiya. Barımızın da isenlikten, barımızın da algıdında olarda isen bulup, birge yaşık dağı şuşunda icad kişileri, hatır kişileri uzap tırsın. Bizim Başkırtistanımız Allah'a şükür, bik maturitib yaşayız, algıdında da devam edip, şulay Rizvanlarının, şulay jırlarını tınlap yaşayız. Rahmet. Ne gayet kuşağılar. Hürmetli tamaşaçılar, programımız devam eder. Keçiriniz, eğer yılap alsak, keçiriniz alsak yılmayıp, göz yaşına layık bolğan kebek, yılmayularga da ol layık. Ketken otlarından gidip bulmay, yaşap bulmayıla, gelgine. İsenlerge jirde yaşam gerek, onlarda da ömür birgine. İşlesin bit, turmuş yolu şulay. Үкінішілер тұлы ел енді. Әлләнеге жан қозғалып тұра. Жырла әлі достым жырымды. Сәхнеде Татарстан һәм Башкортстан жырчыларын бүтін мусульман дөньясын мұңлары белән сандуғаш телләрендә сайраттан, яшәртеп яшәткән һәм яшәячәк Ризван Хәкимов.
Ümitsizlik yoktu gelecekten. Kara kaygılarga girişme. Koyganlarının dayanışı bulur. Biz yaşarga şimdi değişme. Yazdan yaram yürüyen
Rizvan Hakimov. Sahnada ijoddosh do'stimiz, san'atimiz kugunda qovunib keluvchi yoqti yulduzlarning birisi Domira Saidova. Hörmətli dostlar, bek şadman bugün bunda bulum bilen, Rizvan abini ko'ruvim bilen, hem onun oilasi bilen uchrashuvim bilen. Çünkü kelesi jırna jıra aldığından şu sözlerimni aytib ötesim kele, bir uchrashqach Nafisa opa meni aytdi, "Mine Domira bizning bir jırыбыз var, sening yoqtashing so'zlarini ijod etgan, sening tovushingga u yorar." Bek kelishir deydi. Hem men bu jırni uyrendim Nafisa opaning o'zidan. Rahmat ona bu jır uchun, rahmat Rizvan abiga. Rizvan abigalarning oilalarine sağlık, selamatlik, izgi tilaklar tilab bu jırыбызны boshqarasimiz kele. Sening gülüm birden birim. Şabızны yemge
Nefise Hakimovanın en yakın ahireti, sabaktaşı, көрнеклі композитор Зифа Нагаева. Hürmetli тамашачылар, bu yolысы meni alып барушы olarak түгел, şahsen özümden ko'nglimda bo'lganini aytib ketarga tilayim бар. 1971 yıl. Bilekiygina kichkina yuraklarimizni mung'ottirib, tor so'qmoqdan mening o'g'lim elekki zamondagi besperspektivni deb atalgan rus tilidagi o'g'illarning birisi edi. Nafisaning da shulay edi, Barg'izbosh avlodi tilida. Kechagina kunda bo'lib vaqtida erishib, qabrina chechkalar solib, cheksiz bo'shanib qaytdim. Dağız sumkalarımızın tugul özümüzden de gövdemiz yerden gine ezgine kalkı gövdemizge ulu bayanlarımızını sürep şu mum bilen birge bulur için muzika pedagogiya училищесine okula girdik. Okup tamamladık, vakıtımızını köp almayayım. Söylesen tanıtqın şoturırlık, kişi bulduk. Etiyanilerimizin yüzüne kızıllık getirmedik. Halkımızga maturjillar icad edip, onların köngüllerini barladık. Onların köngüllerinde kaldık. Men şeksiz gururlanam şu sahnede. Nafisa, senin alda baş yiyip. Şunday sabaktaşım bulganıga. Muzika pedagogiya училищесі şunday matur, hünəriyələrin gide tugul. Sənğatga muhabbet kazangan kişilerini terbiyelaganga. Yokta istelik bulup, aramızda yaşam. Jırları, munları bulup ailesi. Özün yolun salgan yolların devam etsin. Elegine yangıragan jırım anın özü için. Bugünkü kişinin bülegi bulup yangıraga, tanış yapasın.
Әйді ширатта яңға яшақ жырыбыз, бүгінгі программабызда етіп өтілген шәгінен түгіл, әммәгізді қабыл етіп алған жырларыбыз ойлап репертуарға кіртілген. Ойланмайша бір сөзде әйтілмәген, бұларға тиішті түгіл. Шоңа да біздің қаршымызда сіз һәм урамда демонстрация кебек халық билетсіз йөри. Аяныш улгына юк, үзен генә алып чыгып күрсәтеп булмый. Шуңа күрә дә кадерлик исән чакта әнкәйләребезне, балаларыбызны хәзер яңгыраяшак җыры мәнем өчен яратып иҗат иткән сүзләрем һәм киемә, аның дәвамы киләчәге булган ике гүзәл кызы бар, Альбина Илнарга. Үзләре берсе инде әни булды, сәхнә артында йөгереп йөри оныгы. Икенчесе инде шундый матур сәхнәләрдән, нурлы сәхнәләрдән әтисе, әнисенең моңларының дәвамын тәшкил итеп сезнең каршыда чыгыш ясый. Алар өчен сурәтләрдә калган әни, сурәтләрдә генә түгел, күңелдә калган. Кичтән әйтеп киткән сүзләремне мин ике әнигә әйтәм. Бу җырны җырлап Наҗия апа белән Разия апага рәхмәт әйтеп, тамашачылар сезнең алкышларны яңгыратып, Нәфисәнең әнисенең исеме Разия һәм Ризванны тәрбияләгән әни Наҗия. Әнкәй күңеле күкрәге генә белә торгандыр бу улы кайгыны һәм бу шатлыкларны да күпме җырлар халыкның күңелен барлады. Алкышлык әнкәйләр үстергән аларны. Әниемнең фотосурәте Альбина Илнар исеменнән әниләренә, Разия апа, Наҗия апа исеменнән Ризванның сәламе булып та яңгырасын һәм Нәфисәнең үзе. Фотоларда калганча әниләребезнең, якыннарыбызның кадерен белергә белә, дуслар. Әнкәемнең фотосурәте. Surette
Зифа Нагаева. Hazır sizning uchun, faqat sizning uchun gina respublikamizning barcha sandiqdoshlari Farida ham Robert Temirbayevlar. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле дуслар, хәерле кич һәммәгезгә дә. Бик күп еллар бергә эшләргә, бергә иҗат итәргә безгә насыйп булды Ризван Нафиса белән. Шулар әйтә торган иде, сез бит Уфада парлы ике генә гаилә дип чынланды. Ике парлы гаилә булып, гомер шушы гомергә җиткәнче бергә яшәдек. Әмма ләкин нишлисең, адәм баласы бу дөньяга кунак булып кына килә. Кемдер иртәрәк, кемдер соңрак. Калганнарыбызга саулык, сәламәтлек, Ризванга иҗади үрләр телим, яңа уңышлар телим, исән сау булсын, исән сау балалары белән бергәләшеп иҗат итсен. Саулык, сәламәтлек һәммәбезгә дә, хөрмәтле дуслар, бирешник кайгыларга. Зифа Нагаева белән Роберт Тимербаев бергәләшеп иҗат иткән җырны җырлыйсым килә. Бәхетле булырга бер гомер җитмәде. Итегә бүленгән, калган кыз ясмышың,
Hürmetli tomoshalar, kaderli dostlar. Hazır sahnege oşattırası, jırşımız durunda bik köp sonlu sözler aytıp turuda yoksuman. Rizvan Nafise Rizvan muğlarının en yaratıp kına icat etkenlerin öz etip, hem indi ulu icat yollarına yoldaş etip alıp gitken jırşılarımızın birsigine tügül ol. Hem bik köp jırlarına bäxetli yazmış bölek etken jırşılarının birisi tügül ol. Ol bugünkü kişeni hem kişeni dürtülüde tuğan yaklarında bulgan kişeni uyuşturgan köplük işler salgan ulu canlı, zor yürekli jırçılarımızın birisi Başkırtistan'ın, Tataristan'ın at kazangan artisti anladınız. Aydar Galilov. Sahnede Aydar Galilov. Исәнмесез туганнар, һәммәгез туганнар. Бүген кичә кирәк иде. Мин беренчедән үткәннәрне хәтергә төшерим. Мин мәсәлән шушы җыр белән очракларга килеп чыкмадым. Хәтеремдә беренче тапкыр
Şuraşular, tanışular, bir-birimizden anlaşular, birinci adımlar. Men ömrüm boyu, işte ömrüm boyu buruşlu bularman. Şoşa şahslarga, elbette, Rizvan abi, Nefise apa, Rizvan abi, Nefise apa dep keldim. Söyleştik, tanıştık, anlaştık. Şoşa jaglar dünyaga keldi. Birinci radiolara yazılırlar, birinci televideniyega düşürülür var sıkla Nefise apa bilen, Nefise hanım bilen, Nefise bilen beyli. Hazırında şulay dep aytабыз. Bu kişi kerak edi bugungi üçün. Bugungi bizning barimiz üçün de, uylanlar üçün de, şunat aşanlar üçün de. Uylab qarasan ko'plar bitdik ishonib da bitmadilar. Ko'plar bit anglab da qolmadilar. Men de anglamadim, biz de anglamadik. Biz de ishonmadik, ham ishonmaymiz. Hem taban ishonmayapmiz. Ishonmayapti. Men shunday deb aytaylik. Bu kishi kerak kelajak uchun. Mana bugun hali chiqqan bolalar uchun. Ularning ko'nglida qolar. Bugungi nindidir. Şoşu uchrashuv, şoşu xatir kechasi o'zincha bir tarbiya bor. Bu kişiye kerak edi Rizvan abi üçün. Bu kişiye naq kerak edi Rizvan abi üçün. O'ylab qarasam, mana u o'z oyoqlari bilan yangadan dunyoga kelgan kishi bo'laroq, yangadan tug'ib, yangadan otlab, taklif bosib, otlab ketib, yangadan birinchi taqdir sahnalarga chiqdi. Birinchi taqdir bir tilida, kecha ham birinchi taqdir boshqalarimiz Ufada. Birinchi taqdir. Kuchli kishi Rizvan abi. Shin ko'ngildan aytaman. Kimdir onun halinde o'ylab qarasam, onu ko'rgan kishilar bilalar, vrachlar bugun bunda. Onun yaqin qadrli do'stlari bugun bunda. Kimdir ko'rmadi, kimdir ko'rga tilamadi, kimdir chetga ketdi, kimdir unutdi. Xatirlaysizlarmi Rizvan abi butunlay silkin olmayshi, больница ko'ykasida yotgan chaqlari, shunday stress, shunday qayg'u. Sınır kadar mümkün edi, sınır kadar mümkün edi. Şunda kimdir işkişilikka berişiydi, kimdir butunlay aytaydi, bu dunyo menga kerakmaydi. Chunki onun aytgan chaqlarda bo'ldi. Nishik yashar gelsin, nishik Nafisasiz nishik yashar degan so'zlari quloqda ayronadi. Hamanda biz endi bizning so'zlarni chektir, biz aytasiz so'zlar qarog'acha bo'ldi. Nafisa opa shunday yashar kerak deb Rizvan abi. Kuchli kishi ekan Rizvan abi. Butun shu Qutishqish og'ir hollarni, sinovlarni o'tib, otlab yashaysi bor, bolalar haqina, Nafisa haqina, unuqlar haqina, kelajak haqina, xalqimiz haqina, jir-monlarimiz haqina yashaysi bor deb, bu o'zining ijod yo'lini mana shu kunlarda bizning bilan, sizning bilan boshlaydi ham davom etadi. Sonraki gün turuna bakarız. Kudüs'üz haberimiz haligi de yolda gastrollerde işittik. Krasnoуфимский'den geliriz. Neşitli Duvan rayonları aşağı Oraybiler rayonuna. Yolda telefon tasmasında yazılgan sözler Kudüs'üz tragediyaga uçurarlar, Kudüs'üz faciaga deb. Yolda Oraybilga konser berishga kerak. Nechikdir sirlarga kerak, nechikdir kuldirga kerak, nechikdir yilmaylarga kerak. Shu vaqtda ko'ngilga bir jar keldi. Yo'qni o'ylagan edik. Kim o'ylagan shu jarni kimgadir bag'ishlab jillarga to'g'ri kelar deb kimdandir yozmishni shu vaqtda to'g'ri kelar deb bu jar kim o'ylagan. Shunday uning avtori bilan so'zlashib, naq Qoraydil rayonida Qoraydil yigiti ham Qoraydilda ijod etuvchi xonam, ular ijod etgan ijod. Men endi o'zimning konsertning oziqlarini yaqinlashtirganimdan aytdim xalqqa. Afv etasiz do'stlar, ko'rib turasiz bizning ko'ngillarda, bizning ko'zlarda sog'ish. Aytmisha o'ldira olmaymiz, bugun shunday hal deb. Birinchi bo'lib Qoraydil xalqi shunday eshitib, bizning bilan birga avur kechirib, shu so'zlarni yillab tingladilar. Men bu jarni bugun qadrli, hurmatli qolganda bizning bilan bo'lgan ham bizning bilan bo'lajak shu go'zal, keng ko'ngilli, kerak ekan hayotda usal, kerak ekan hayotda ishchan, kerak ekan to'g'risini berib ayta turgan, bir qachonda 200 bo'lmagan shu xonima bag'ishlab
жырдың. Қарайлы халқы жылап тыңлаған жыр сенсіз. Ni
Rizvan Hakimov, Nafisa Hakimova, Marat Kabirov, Utmi Turshi. Hurmat. Utmi Turshi g'amardali, rostana sabritali, yaşlaga yozlarimdan, ziyon oqlarimdan, ayrılası gelmeydi telli. Yaşlaga yozlarimdan, ziyon oqlarimdan, ayrılası gelmeydi telli. Utmi turshi g'amardali, yoz yillari o'tsin deydimni, ko'ngillarning alla shasha qoqqan malla. Utmi turshi g'amardali, ko'ngillarning alla shasha qoqqan malla. Utmi turshi g'amardali. Turşuğumerdimdi, yoz yillari o'tsin deydimni, ko'ngillarning alla yozga to'lgan malla. Seningni jetdi deysizmi, ko'ngillarning alla yozga to'lgan malla. Seningni jetdi deysizmi, seningni jetdi deysizmi, bizning vaqt o'tdi deysizmi. Bizni yaşlıgarlar bir başanda olmaz şekilli. Almışsın dostum bizni yaşlıgarlar bir başanda olmaz şekilli. Utmi turshi g'amardali, rostana sabritali, yaşlaga yozlarimdan, ziyon oqlarimdan, ayrılası gelmeydi telli. 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 Ayrılası gelmeydi telli. Ayrılası gelmeydi telli. Nafisa hanım, Nafisa, siz bizden durun. Мәңгі сүрмәс, сүрілмәс яшьлек җырлары белән Нәфисә һәм Ризван Хәкимовның яшьлек җырлары. Айдар Гаимов, Айдар. Rahmat oğlum. Rahmat Rizvan. Rahmat. Senin jыр театр студияңа зор итеп рахматларымны әйтәсем килә. Шушы кичәне оештыруда бик күп көч салдылар. Иҗади уңышлар сиңа, Айдар дустым. Киләчәктә дә бергә җырлар үзләре җырлар. Айдар. Өзің ғали, өзің зор yürekli. İhlas. Dostumuz Ayдар Гаимов. Hürmetli tomoshabinlar, ham rahmatlarimni men shu zalda o'tirishi meni qayg'uli vaqtlarimda tirak to'yarish bo'lgan vrachlarga zo'r rahmatlarimni aytasim keladi. Do'stlarima ham sizga hurmatli tomoshabinlar, baxtli yashag'iz, qayg'ular ko'rmagiz.
kılgan yigitlerini sahneye çağırtmamız bile. Oylar Tiyatro Stüdyosu direktörleri Pavel Valanikin hem Vinir İsmailov. Donut kalırız. Kayın dostlar, şunun bilen bugün kişimiz ahırına da yakınlaştı. Nefise'nin hürmet edip, anın yaptığı istediğin zorlap gelgeniz için şiksizdir rahmet sizge. Jır kaderin, jırşı kaderin, talant kaderin, bir-birinizin kaderini bilip yaşagız. Bakıtlı olunuz. Kaygılar olmayın. Kaygılarına uğrafızmayın. Senlerinin kadrin beyin. Dostlar, rahmet. Yaڭadan yaڭa jırları bilen Rizvan Hakimov sizning o'zingizning de bircha sog'inchli minutlaringizni, bircha qayg'ularingizni, bircha shodliklaringizni o'rtoqlashib, yashar deb yashar degan ishonchlar